mhlambi ezinkamo nabantu umkhonti nyamazane. Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu siyabingelela. Undaba ezitha gida uyalihaha inkosazane yamanzi eza ngemvula. Siyathokoza emakhosini, amakhosi aphezulu, amakhosi asemanzini, amakhosi aseyintabeni, ibutho lonke. Makhosi amakhulu siyabingelela ey'nganeni zethonga, siyabingelela kumandiki namandawo. Makhanye kubantwana bakamenzi, makhanye kubantwana bakama inzala abantu. Makube kuhle makhosi amakhulu, bayede. Emakhosini siyabingelela kwabadala nabancane, amandiki namandawo, amakhosi aphezulu, amakhosi asemanzini, amakhosi aseyintabeni, ibutho lonke, isigodlo sonke samathonga, abahlambulukile, abantwana bakamenzi, abantwana bakamayi, indlovukazi yezulu. Namhlanje ngizokhuluma ngamanzi, ukubaluleka kwamanzi nokuthi amanzi ayini ey'nganeni zamakhosi. Njengoba ngiphethe leli khandlela leli namhlanje, ikhandlela engilisebenzisa kakhulu uma ngikhuluma ngesimo samanzi noma ngiya emanzini noma ngenza ama-rituals wamanzi. So le khandlela libaluleke kakhulu. Siyakhuleka kwiy'ngane ezikamenzi, siyakhuleka kwiy'ngane ezikamayi, inzala abantu. Makube kuhle ey'nganeni zamakhosi, ey'nganeni zamanzi, laba ababoniswa amanzi, laba abasebenza ngamanzi, laba benza izinto zenzeke ngesimo samanzi. Amanzi wabona ngephupho, abanye bawabona amanzi ngama-visions. Amanzi ayakhuluma nathi, iyeza inkosazana ikhulume nawe ngesimo samanzi. Inkosazana mayiza ikhuluma nawe ngesimo samanzi, mayiza iyazi ukuthi mayizizela yona izokuthusa, bese uyadideka, bese uyalahleka. Ngakho-ke isebenzisana nezalukwazi, izalukwazi zethu yizo isebenzisana nenkosazana, iza kwabanye abantu iza ingugogo wakho, kakhulu ongale kubomama, kunzala abantu yakho la kuphuma khona isibeletho. Iza kugogo embathe izembatho zakhe ezimhlophe, akhuluma nawe, akubonisa isimo samanzi, okusho ukuthi makasafikile ugogo agcoke izingubo ezimhlophe, akubonisa isimo samanzi. Basuke ba-indicate-ela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uqhumane namanzi. Ukuqhumana namanzi wakho ukuthi uzikhumbule ukuthi ungubani, wazelani la emhlabeni, ngoba sonke ukuza kwethu la emhlabeni it's a journey, sinama-task okumele ngabe siyawenza, but based on the upbringing yethu nezinto ezenzakalayo in the physical world, sithanda ukuzikhohlwa ukuthi what were you assigned to come and do in this world. So isikhathi masiya-ke uyeza kugogo or noma inkosazana izizele kuwena ikhumbuze ukuthi konja wena ungubani, wawuzileni emhlabeni, what was the agreement ukuthi ispirit sakho basinikeze ibody and the soul ukuthi siphinde sibuye emhlabeni sizosebenza. So kuzozisala sakini, sembathe izingubo ezimhlophe, abanye sembatha njengoba ngembethe i-blue and white, isalukwazi sikhulume-ke isalukwazi nawe, sikubonisa izinto zamanzi, kuloko uphupha amanzi. So kusuke bakukhombisa-ke ukuthi unesipho, you are actually gifted as a water spirit child. Akusiwo wonke umuntu ozelwe ngesimo samanzi. Mawuzelwe ngesimo samanzi, amasayini wakhona uzibona usemncane ukuthi unesimo samanzi, uzibona useseyingane ukuthi unesimo samanzi. Khona abawasabayo amanzi, khona abawathandayo amanzi. Amanzi ayakhuluma, amanzi yonke indawo la kunamanzi khona, regardless ukuthi kusendlini, i-swimming pool noma umfula noma i-river. Uma uyingane eyamanzi, from ebuncaneni bakho khula uyaconnecta kakhulu namanzi. So siyayibiza-ke ingilosi emhlophe namhlanje, ingilosi ecwebekile amanzi ehamba nomoya oyingcwele. Amanzi awumoya oyingcwele wona self. uNkulunkulu uhlala emanzini, umoya oyingcwele uhlala emanzini. Mawuya emanzini uyazihlonipha kakhulu, amanzi ayahlonishwa, amanzi ayazilelwa. Awuye emanzini uyothakatha, amanzi awakhohlwa, amanzi ayabhala phansi, awakhohlwa, ayincwadi ebhalayo. Uzaphunyuka bamphethe uloku emanzini uyothakatha abantu, uyobathebula ithunya, uyenza konke okubi. Kodwa amanzi ayabhala, awakhohlwa. Ngelinye ilanga azokuthatha amanzi ube umuntu
umuke namanzi ngoba ungqolile wena self, angeke akwenze nix, uzobuya nje soyisidumbu sofile. Lapho ngingakhuluma amanga. Abantu abaningi abahamba namanzi baney'kwelede emanzini, banemilando engasimihle emanzini. Uma uye emanzini kumele ucale uyipurifaye. Angeke ukuthi ungcolile uhambise umuntu aye emanzini, kumele ucale umgeze, umpurifaye, abe clean umuntu, ukline konke kwakhe, alayine bese khani ummikise emanzini ngoba amanzi afuna okuhlanzekile. Yiyo-ke imfihlo yamanzi. Imfihlo yamanzi ifuna abantu abahlanzekile. Awuye yebo, ngisachubeka lapho. Amanzi awakhohlwa, ayaloba. Ngelinye ilanga uzathi ubuyele emanzini uzibone usenkingeni, wena sowukhohle ukuthi wenzani emanzini. Ngihlala ngimangalela abantwana bamakhosi mabaye emanzini, bafike babulala iy'nkukhu bayiphonse emanzini, bafike benze amanzi angcole, owashiya unjalo uhambe, amaphepha phansi, babasa imililo abayicimi, bashiya amakhandlela angcolile lapha emanzini, yonke into. Mina yazi ngiyacakeka ukuthi usuke uphiwe amanzi kanjani uma umuntu ektha kanjalo, ngoba amanzi ahlanzekile, amanzi awumoya oyingcwele. Ungcolisa kanjani umoya oyingcwele? Ungcolisa kanjani umoya oyingcwele? Uganga kanjani uyolahla iy'nto zakho ney'thwalo zakho endaweni e-sacred? Uzilahla kanjani iy'thwalo zakho endaweni e-sacred? Yazi ingakho-ke manje sokuba nolaka emanzini, ingakho manje sokuba nezinto zokuthi abantu bamuka ngamanzi, abantu bayaya emanzini baye baphume, kodwa i-spirituality sabo sisami ku-level eyi-1 ngoba amanzi awakhohlwa. Ngelinye ilanga uzothi ufuna ukuyolanda amandla emanzini, bathe uyangena emanzini ufane nabantu uhamba nje uyovakasha emanzini kungenzeki lutho. Amanzi uyawahlonipha, amanzi awumoya oyingcwele, awukushiya ukungcola emanzini, awushiya amakhandlela agcwele amakhandlela nje emanzini, akucocekile emanzini, akwenziwa loko. Ikhandlela uma uceda ukukhuleka uyaliklina, uthathe inyembizi uhambe nazo uyozilahla ekhaya. Awushiyi ikhandlela emanzini ngoba kuzofika ama-vampires athathe ley'nyembizi zakho zekhandlela uyishiye emanzini, bayokuthakatha ngazo noma bakuthebule ngazo. Amanzi ayahlonishwa. Awushiye amabhokisi amabisi lapha emanzini, awushiye amabhodlela emanzini, awushiye ukungcola emanzini. Uma ufuna ukuthi amanzi akuhloniphe nawe uyawahlonipha. Amanzi ayaphila, amanzi ayimpilo, amanzi awuNkulunkulu, amanzi awumoya oyingcwele, amanzi ayisicalo nokuphela nesiphetho sethu. Isicalo sethu nesiphetho sethu amanzi. Thina singamanzi, siphila nje singamanzi, kwasemzimbeni wethu kunamanzi. Amanzi mawangekho emhlabeni impilo ayikho. Amanzi ayaphefumula, ayaloba. Wena uzibonela amanzi aflowa lapha in the river azithulele, amanzi ayaloba. Kufana noma uyosebenza umuntu emanzini noma wena uziyele emanzini, ukuthi umfula ugcwele noma umfula mncane noma umfula, as long umfula wemvelo kungasi man-made, umfula uyaphefumula. La kunamanzi khona amanzi ayaphefumula, amanzi ayahlonishwa. Amanzi ayahlonishwa, amanzi ayahlonishwa kakhulu. Uma wadelela amanzi, impilo yakho inokucakeka, ihlangahlangane. Uloku emanzini ufane nabantu abakhapha emanzini kodwa kungenzeki lutho kuwe, nesithunywa siphakami, ubukhosi abubi khona. Yebo, uyingane yamakhosi kodwa wahlonipha amanzi. Ngicela nihloniphe amanzi, ningashiyi ukungcola emanzini. Amanzi wona self, they represent a life. Amanzi, they represent purity, they represent a rebirth emanzini, the new beginnings zitholakala emanzini. Even for the emotions cleansing ziyenzelwa kuphi emanzini, ngoba umuntu o-emotionally makaya emanzini aspenda isikhathi nje emanzini, ayokhuleka khona emanzini, amanzi aya-release
those emotions esemuntwini bese zimprovided a purification. Umuntu one-depression, one-stress uyalapheka ngesimo samanzi. Amanzi ayi-rebirth ngoba i-rebirth siyenzani even ma ubhabhadiswa ubhabhadisa uzalwa kabusha siyakumikisa emanzini to start impilo entsha, a-rebirth. I-rebirth kuma-chakras wakho, i-rebirth ebukhosini bakho, i-rebirth ngathini i-rebirth ey'ntweni zakho zonke ozenzayo emhlabeni. So amanzi ayakunikeza i-purification kodwa amanzi ayahlonishwa, amanzi ayahlonishwa kakhulu. Ma ungawahloniphi amanzi nawo angeke akuhloniphe, angeke akuphilela, angeke akunikeze the outcome le wena bowuyiyele emanzini. Amanzi ayisicalo, uNkulunkulu wawaletha amanzi wambathisa amanzi ngomoya oyingcwele. Kuyasho lapha kuGenesis ukuthi la njoba ngisasho ngithi lapha kuGenesis 1:2 amanzi ayisicalo, umoya oyingcwele uhlala emanzini. Iyasho lapha uNkulunkulu la bekadala khona umhlaba. Lapha kuGenesis 1:2 iyasho ukuthi now the earth was formless and empty, darkness was all over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over water. The Spirit of God was hovering over water. Njoba ngisho ukuthi umoya oyingcwele, amanzi awumoya oyingcwele, amanzi ayahlonishwa kakhulu, amanzi ayahlonishwa kakhulu, amanzi awumoya oyingcwele ngoba bayasho ukuthi the Spirit of God was hovering over the water. So thina-ke iy'ngane zamanzi, why masiku-awakening yamanzi kumele sithandaze kakhulu in order ukuthi sikhone ukuqhumana nomoya oyingcwele. Kumele sithandaze kakhulu if you are in the awakening kumele usindiswe lento esiyibiza ukuthi is a rebirth, uzalwe kabusha ngoba ma ungazalwa kabusha angeke ukhona ukuqhumana ney'ngilosi zakho zamanzi. Masibheka lapha ku-Hebrews 10:22 iyasho ukuthi let us draw near God with a sincere heart. Let us draw near God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. Let us draw near God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings. So okusho ukuthi kumele sisondele kuNkulunkulu ngenhliziyo emnene and nangokukholwa ngoba ma ungakholwa singakumikisa emanzini senze konke emanzini kodwa i-faith yakho mayingakami kahle, ukholo lwakho malungakami kahle ayikho into ezoyenzeka emanzini. Yingakho-ke abathandazi, abantwana bamakhosi kakhulu kumele bakhuleke kakhulu, kumele bafunde izwi elingcwele, kumele bahlangane nomoya kamenzi wako konke babe ngcwele. Angeke uyenze izinto zobumnyama bese wena uzibize ukuthi uyingane yamanzi. Ngizaphinda futhi lapha ku-Hebrew 10:22 ithi let us draw near God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from the guilty conscience and having our bodies washed with pure water. And having our body washed with pure water. Inhliziyo zethu mazibe mnene, inhliziyo zethu angeke ube nama-grudges, ube nenzondo, ube nayo yonke into, uyingane yamanzi. Ma uyingane yamanzi, ma uku-rebirth kumele ucale uzibheke wena ukuthi unjani, ubuyaphi. Yebo siba nama-grudges, siyaqabana nabantu, siyahetheka, kodwa ma ku-awakening spirit you let go yonke into, you let go. Ma usagodle izinto la ngaphakathi kuwena angeke uye ndawo. Ma usagodla izinto angeke le ngilosi yamanzi ikhule kuwe, umoya oyingcwele angeke uhlale kuwena. So you must let go, inhliziyo yakho ibe pure, ibe mnene, ubathethelela abakonayo nawe futhi ngathini ukuthethelela abakonayo bese nabo bakuthethelele in order ukuthi manje ukhona ukukhula ngesimo sane samanzi. Inhliziyo yakho mayibe mnene, ungahold ama-grudges, ungabi nenzondo. And then ma usupure then ukhane uye emanzini, amanzi akwenzeni ayokugeza. Niyibheke lapha kule ncwadi yama-Hebrews Hebrews 10:22
And then ziningi iy'ncwadi ezikhuluma ngamanzi ukuthi uma uyingane yamanzi kumele uphile kanjani, uma uyingane yamanzi kumele ubehave kanjani. And then uNkulunkulu uyasithembisa siyingane zamanzi ukuthi uzuhlele enathi njalo. uNkulunkulu uzahlele enathi njalo. Amanzi ungawasabi njengoba ngishilo earlier on ukuthi ezinye iy'ngane zamanzi ziyawasaba amanzi, kodwa uNkulunkulu usithembisile thina siyingane zamakholwa, thina siyingane zamakhosi ukuthi uzohlala nathi njalo. Ubheke lapha ku-Isaiah 43 verse 2. Uyasho uNkulunkulu ukuthi uzohlala nathi njalo esigadile singasabi lutho. When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not swept over you. You will walk through the fire, you will not be burnt. The flames will not set you ablaze. So mahamba nomoya kaNkulunkulu ayikho into ozoyisaba. Nibuyele lapha kulela verse la Isaiah 43 verse 2 liyasho ukuthi uNkulunkulu uzohlala nathi njalo. Amanzi ayimpilo kithi, amanzi ayahlonishwa. Siqhubeke lapha siyingane zamanzi. Isibusiso sethu siyingane zamanzi. If you go further down ku-Isaiah 44 verse 3, uNkulunkulu neyibusiso zethu siyingane zamanzi. uNkulunkulu yasho lapho ukuthi njengoba siyingane zamanzi sikhethiwe as water children, uNkulunkulu uzosibusisa kakhulu, aze abusise nabantwana bethu. uNkulunkulu uzosibusisa aze abusise nabantwana bethu. Ifundeka kanje, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground, pardon me. I will pour out my spirit on your offspring, and my blessings on your descendant. Let me read it again. I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring, and my blessings on your descendant. Njengoba ngishilo thina siyingane zamanzi, uNkulunkulu uyasithembisa lapha ukuthi uzohlala asinakekele njalo singasabi lutho, uzosibusisa futhi nasey'nganeni zethu nasezulwaneni zethu. Yingakho ngithi amanzi ayahlonishwa, amanzi awukuphila, amanzi awuNkulunkulu. Ma ungahloniphi amanzi angazi ukuthi uyingane enjani yamanzi, ngoba amanzi ayahlonishwa, amanzi anguNkulunkulu qobo lwakhe. If you are appointed as a high priest or high priestess, ma umuntu appointiwe ukuthi ube umuntu olapha abantu ngesimo samanzi, kumele ugqotshwe, uordeyinwe, kumele ugcotshwe uordeyinwe. Ngiyazi ukuthi uma ngikhuluma ngama-high priest and high priestess, abantu bacabanga ukuthi yilabantu laba abaseRoma nase-church abashumayelayo. Cha, I'm not speaking about that now. Kushuthi ugcobo lwamanzi kumele uordeyinwe wuye uNkulunkulu. Khona umuntu ozoya kuye afike akufundise imfihlo yamanzi, akunikeze ilabi lonke liphelele, bese maceda uyakuphakamisa ayokubika emanzini, akuordeyine ukuthi nawe manje sowungaqala uyenze lesipho sakho sibe active, uncede abantu ngesimo samanzi. Awuveli nje uthi wena uphupha amanzi uya emanzini bese socabanga ukuthi sowunikiwe imvumo yokuthi umikise abantu emanzini. Kumele ugcotshwe, uma ufuna ukuba yishemeni kumele ugcotshwe. Bayakuthumela emuntwini akwenzisa ama-rituals, akukhulise, akuordeyine loyo muntu loyo ukuthi manje sowungahamba-ke nawe ube namandla wokumikisa abantu emanzini. Masimikisa lapha-ke ku-the book of Matthew 3 verse 11 uyakhuluma uNkulunkulu lana, ithi incwadi, mina njengabi as a high priestess njengoba ngilapha iy'ngane zamanzi, iy'ngane zamakhosi, ithi I baptize you with water for repentance, because mina mangimikise emanzini ngifuna ukuthi uzalwe kabusha, ngifuna ukuthi ushintshe, ngiyakubaptiza for repentance. But after me comes one with more powerful than I.
uyangizwa mina mangiceda ukukumikisa emanzini kuza umuntu onamandla okwendlula mina and loyo muntu loyo unguNkulunkulu ucobo wakhe nomoya oyingcwele makeza kuwe mina ngizokumikisa umsebenzi wami as a high priestess nje umsebenzi wami njengoba ngumakhosi ogcotshiwe ngiyakumikisa emanzini ngiku-introduce nabantu bamanzi ngikufundisa amanzi ngikugeze emanzini yonke into kodwa there will be a time la manje sokuza umuntu ondlula mina-ke umoya oyingcwele ucobo lwakhe iy'ngilosi zamanzi sezichubeka ngawe ngokunye mina engakwenzanga kona mina into yami nje umsebenzi wami ukuthi ngiyokuklina ngikubaptize ukuthi urepente uzalwe kabusha impilo yakho itshintshe ngikufundise amanzi and then mangiceda ukwenza leyo msebenzi wami uzoze umoya oyingcwele akubusise ngesimo samanzi ukuthi amanzi angasaphinde akuhluphe umoya oyingcwele wona self uzokubaptize with the Holy Spirit and fire. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. If you go and look at the book of Matthew 3 verse 11 iyasho lapho isimo samanzi and masichubeka futhi sifunda iBhayibheli lana ku-Matthew 10 verse 42 ikhuluma ngathi abantu abamixa abagcotshwe ukumixa the rewards that will come to us ebantwini abagcotshwe ukumixa abantu emanzini lana ithi Matthew 10 verse 42 yes ithi and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who are my disciples, truly I tell you that person will certainly not lose their reward. So lana mangi-understanda kahle ku-Matthew 10 verse 22 uNkulunkulu uyasho ukuthi ogcotshiweyo ukuthi amikise abantwana bakhe abaphe lamanzi ababusise ngalesipho samanzi loyo muntu loyo angeke aswele lutho loyo muntu loyo angeke aswele lutho so mayo ingane yamanzi unceda ezinye ingane zamanzi uNkulunkulu uzokubusisa uNkulunkulu uyakubusisa wena awurobha abantu uloku bafuna bo 1,002 ukumikisa abantu emanzini uloku bafuna bo 5,000 rands ukumikisa abantu emanzini amanzi ayimpilo wena mikisa abantu bakhanyisele kahle ngesihle ubamikisa abantu emanzini ukuthi bakhona ukuphila and then uNkulunkulu uzokwenza amanzi adibana nomoya oyingcwele amanzi awuNkulunkulu ucobo lwakhe ingakho ngithi amanzi kumele siwahloniphe amanzi kumele siwahloniphe uNkulunkulu uyasho kakhulu emavesini amaningi ezilapha ku-Psalms 23 verse 2 makathi he makes me lie down in green pastures he leads me beside quiet waters awusabi lutho mawuyingane yamanzi mawuye emanzini amanzi awuNkulunkulu amanzi angeke akuhame kodwa amanzi ayahlonishwa mawuzila amalanga ayisikhombisa uzila ucansi uzila inyama uzila ukudla uzila konke okuthandayo ujula uyicela indlela amanzi angeke akuhame uNkulunkulu sithembisile abantwana bamakhosi nalapha ku-Revelation 21 verse 6 uyasho uNkulunkulu uthi he said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of water of life. Njoba ngisho ukuthi uNkulunkulu uyisicalo uyisiphetho and kulaba bomile uzobanikeza amanzi without any cost amanzi ayimpilo iyasho lapha ku-Revelation ukuthi ungu-Alpha and Omega and masichubeka futhi lana futhi sibheka la ku-Revelation futhi 22 verse 17 uthi uNkulunkulu the spirit of bride say come the spirit of bride say come and let the one who hears say come let the one who is thirsty come and let the one who wishes to take free gift of water of life come lana when they say the spirit of bride say come ula ngikhuluma khona ngalesalukwazi inkosazana yamanzi remember ingilosi yamanzi unomhoyi ingilosi ebusa emanzini indodakazi kaNkulunkulu uyinkosazana is the spirit of the bride inkosazana yamanzi
amanzi yiyo ekubizayo ithi iza lapha emanzini. Ungasabi wena ukuya emanzini, iya emanzini. uNkulunkulu uzokunikeza ini? Uzokunikeza a free gift of the water of life. Uyayibona into enjalo. Mabakubiza emanzini ungaloku postpone, ungaloku ufuna abantu abangasi-ordained ukuthi bakumixe emanzini. Abantu abangasi-ordained ukuthi bakumixe emanzini, the only thing abazoyenza bazokucwitha igift yakho, bakunqolise, bakwenzele yonke into. Khona abayithathi igift yamanzi, akekho umuntu ongayithebula. Into abayenzayo nje bayakungcolisa, bakublokhe, yabona, bazama ukukungcolisa, bakuthathele. Kodwa yona ayithatheki ngoba is the universal spirit, akekho umuntu ongayithebula. Kodwa instead bangavala ley'dalwa zakho ukuthi wena bakuthathele nale nhlanhla yakho, ube umuntu odileyayo ukuthola izinto zakho. So uya-check-a ukuthi umixwa ubani emanzini, awuveli umixwa noma ubani emanzini. That's why ngithi iy'ngane zamakhosi maziku-awakening kumele zikhuleke, zifaste, ziyehlane kakhulu, ziyocela indlela yazo ukuthi uNkulunkulu azibonise ukuthi kumele ziyephi. And laba kumele uye khona, kumele ubekezele uye khona loyo muntu loyo akusize, ayokunika ama-rituals wamanzi, akubonise indlela yamanzi, akufundise ngemfihlakalo yamanzi, akufundise nangenkosazana yamanzi, akwenzele nama-rituals wamanzi. Amanzi ayahlonishwa. Ngiwabalile amavesi lapha, maningi amavesi akhuluma ngamanzi, maningi amavesi akhuluma ngamanzi, but ngizakhuluma lawa nje afiwe kwamanje, angeke ngicede, agcwele nje la eBhayibhelini, la uNkulunkulu ashora khona ukuthi amanzi awuphilo, amanzi ayimvelo. The bride of the spirit of the bride, inkosazana yamanzi, yile eziletha in the form of ugogo wakho. Thina emandulo iBhayibheli alizanga nabelungu, bantu okay, lesi iBhayibheli libhalwa abelungu kodwa loku okwaseBhayibhelini kwakukhona kwasemandulo, kwakubhalwe ematsheni. Lezi zinto zazikhona, okhokho bethu bayazi ukuthi lezi zinto zazibhaliwe ukuthi kuney'ngilosi zamanzi, kunongilosi unomoya oyingcwele obusa kuwo wonke amanzi. Le ngilosi unomoya is that bride of the spirit esamanzi. Makakubiza ingilosi unomoya athi woze emanzini, ugogo inkosazana mayikubiza ithi woze emanzini, usuke bazi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uyoba ne-purification, rebirth, uzalwe kabusha. Ngeke bakulimaze uye emanzini. Mawusaba ukuya emanzini bayaku-appointela umuntu ozokumikisa emanzini. Amanzi awuveli ukuthi nje ngoba wena soyisangoma waparulwa sobona ukuthi wena ungahamba uyobhabhadisa abantu emanzini. Cha, siphiwa ngokufana. Ma uyisangoma uyaparula, umikisa abantu bayoparula umoya kamndawo emanzini, kodwa awuphiwanga isimo samanzi. Isimo samanzi siphiwe iy'ngane zamakhosi. Amakhosi wayekhona kwasemandulo, amakhosi asesekhona namanje. IBhayibheli lithethwe litshontshwe ke thina layo interpretwa ngendlela bona abafuna ukuthi sizwe ngayo, kodwa khona thina ley'ncwadi ey'bhalwe lapha eBhayibhelini nalezi zinto ezibhalwe lapha eBhayibhelini sasivele sizazi, sasivele sikhuleka kuzona. Bayede makhosi amakhulu. Sasivele sikhuleka eBhayibhelini, not eBhayibhelini kuney'ncwadi, kunamatshe, kunezinto, amasayensi besiwabona kudala. Izwi belizwa kuwo ngamaphupho, ingilosi bazifika kuwe ngamaphupho zikutshela imfihlakalo yamanzi na before iBhayibheli lifika. Umoya ongcwele umenzi wonke umdalo wezwe nomhlaba beloku afika kuthina. So ezinye izinto ezibhaliwe lapha eBhayibhelini ziyiciniso, kodwa maybe 50% yakhona zitshintshiwe ukuthi zisenze under the slavery, the way bona balimanipulate ngakhona iBhayibheli, kodwa hhayi ukuthi lonke limanipulatiwe. Okunye okubhaliwe lapha kuseseyiwo njengoba uNkulunkulu abekulobile. So uNkulunkulu uyaphila emanzini, amanzi ayingcwele, amanzi kunoNkulunkulu ophila emanzini. uNkulunkulu uphila nakuthina ngoba umuntu thina self singamanzi, sisakhiwe ngesimo samanzi. Umzimba wethu uflowa because of amanzi, na before sizalwa la emhlabeni siphakathi kwesibeletho in the womb. Amanzi ayimpilo. uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuthina, izulu lingaphakathi kuthina, amanzi angaphakathi kuthina in the physical, ukuthi siyothola i-purification emanzini, siyothola i-cleansing emanzini, ukuthi sibe ne-rebirth emanzini, ukuthi siyikhumbule ukuthi singobani emanzini. So amanzi abaluleke kakhulu ey'nganeni zamakhosi. Amanzi ayahlonishwa, amanzi ayasibisela ukuthi sizeleni la emhlabeni ezingane zamakhosi. Kunamakhosi ahilayo namakhosi alaphayo.
amakhosi alaphayo namakhosi enzani aklinsa abantu abanikeze ama-rituals. Kunamakhosi afundisayo kuphela, izanusi abaprofithayo ukuthi kuzoyenzeka loku naloku naloku naloku. Amakhosi wesimo sezulu abakhona ukunisa imvula uma kube sokune-Thursday. Amakhosi abroad kunabafundisi-ke ngoba manje amanye amadlozi la oboma-200 years or less years bahamba sebafakwe ey'nkonzweni. Amakhosi-ke lawo, amakhosi siyakhuleka bogogo. Uma uyokhuleka angeke uyehlane uthi uyokhuleka ungaphethanga isimo samanzi. Uma uyohlane uyokhuleka kumele uphathe amanzi. Uma ukhuluma ney'dalwa zakho noma ukhuluma nengilosi uthela amanzi on the ground, ngoba amanzi aletha i-communication between the spirits and yourself. If amanzi awekho uyahamba uyokhuleka nje without amanzi, kuthanda ukuthi kungabi kuba ne-communication breakdown. I-barriers of communications azibi zinhle. Uma ufuna ukuxhumana nengilosi zakho abangasekho noma ingilosi zakho, the Holy Spirit, kumele uhlale unamanzi. Amanzi awodwa ngiwabeka la eglazini, ngiyasiyakhona amandla wamanzi uyawakhulekela la manzi awodwa, uwakhulekele umnikeze umuntu awaphuze aphole. Amanzi njengoba seglazini, so uyawakhulekela nawo umanifeste yonke into oyifunayo kula manzi, bese uyawaphuza, uphathe ikhandlela lakho ubeke kanje mawulala, bese kuseni uvuka uyawaphuza la manzi, amanye ugeza ngawo. Amanzi anamandla, amanzi enza izinto zenzeke. Noma ulapha abantu uthatha wona amanzi, uthela amakhambi kaNomkhubulwane lawa asiphe wona, ufaka amanzi, umuntu uyastima, uyageza. Amanzi umuntu ayaphakamisa, aqhumisa the third eye. Mawuthatha ibhakede le-25 litre olikhulekela, noma ufaka ichibi phakathi noma ufaka ini, mawulikhulekela lelo bhakede lelo ufake i-sea salt, umuntu ithunya zakhe ziyaqhuma ngesimo samanzi. Amanzi ayimpilo, amanzi ayimfihlakalo, amanzi ayahlonishwa, amanzi awumoya oyingcwele. Nawe mawulala, mawuyingane yamanzi, ubeka ikhandlela lakho elimhlophe noma leli eli-blue, makube so-appointiwe kuleli eli-blue noma eli-right leli mhlophe, ubeka iglazi lamanzi, bese uyakhuleka nendwangu emhlophe, bese uyalala. Ekuseni uthatha la manzi uyawaphuza, amanye ugeza ngawo, impilo yakho iyashintsha. Noma ngabe sowuvalekile uyingane ongasaboni kahle ngesimo samaphupho, uyakhona ukufaka i-coin emhlophe la phakathi, ubeka ikhandlela lakho elimhlophe, ukhuleke usiphe kancane, bese uyalala. Bese mawuceda ekuseni uyawavuka, uzokhumbula yonke into oyiphuphile. Ingilosi zakho nje, mawuyingane yamanzi la ulala khona kumele uhlale uneglazi lamanzi. Mina abantwana bami bayazi laba abakhula la ngesimo somoya, ngihlala ngineglazi lamanzi on my headboard because ngihamba ney'ngilosi zamanzi zichumana nami. Amanzi ayi-cellphone yami nabo, ngoba la kuhleli khona amanzi bayakhona ukufinyelela kimi babe nami. So isihloko sokucala samanzi ngisazochubeka ngifundise ngamanzi, ngizayibamba la namhlanje ayidlishiyele makhosi.